The address for no Adom Trotro na adepa enemu wobusasa anye biade na beka obatan anase be matan se wonye DNA test e wone maso adepa wotime nka ade na wono mo ka he ne omuni nkomomaye Adom Trotro ya ba be pie mu e wo Rollins Park ene Adom Trotro da ye kanya se den na beka be ma amo akwakoye DNA enti enwa mo mmema omo Rollins Park omo to mpaboa ne no mba betwetwe eye enkomo me sha se de fi minsa nifa so na me be sa se be me na den na beka mo akwakoye DNA oh me de ne beka me ase be ma a me no baati ya tra ya ware ya tra mfie bebre na me ka se me koye DNA eye se oba ne suban bi a obe start ada na di eno ena be ma me be ma no ma kasa bi a ne ekoso ide bi a me mai kra me no ma wonu yi omo nya me ma nti me nkoye DNA na me hwehwem ansa na che so ba no njini ndi a na seden oh say begin me ka say ne suban bi obeda na di ena be kire oh so start ye niam bi a ensem fata say oba warefo ebe ye dia ene mejina so akwakoye because of niam bi atoto ebi mu ama me mede mani ehu de maso atibinti me so me kwakoye na mahu me eja na unso e media afra me fo na mi kasa un say mi pacho mi ya gbe funti ase de mi kanu nya butere na tie ase de mi ka won say awi ase de yetrasi no atwifu ka be say hunu bi pe enti na asiri wa yi oni ni ba de agro na wa yi ni ase e de atrasi won che ase de mi brother ni kanu Ghana fu ba no mo ba no ebinum tie o mu tie de mi ka ebinum suban ye suban no makita sese no enye enti atoro bi na unu oba ni kasa na nu kasa obeka na o kasa kwara na menuka eyo ba o kasa no obeka le se agro no ka enti moment o start so kasa se no kasa ade na o kasa se na utna se na papa bi abafi o si kwala na o tna se ho no first one no mi ba mi so ebe mahu se yawo miesa sadia miesa na yawo no ene de to aso no nti kwala subai ani ni asero obe kafi na no di beba no ene ne beba say da bi manya doubt to be say because yet na so football abi e bi atunu da what you see football aban boni di ye fa nu de obi a de mi ka obi ahu de mi ka asem e bi atu obi da de a wo so ese o ma oni asi da ti Ghana fo be man de mi ka ne say enye oba bia na yesa baba no suban no mu kita sese no madam unhwe anipa de sisi be ye o nan anu nti na be ba say yawo mi yesa ba ko ma ho bibi suban bi etra akwala bi wa suban po da no po be so no mi suban mi afo suban mi kita we nya kwala we anya ma busua na afi nti mi nkoye DNA che na mi hwe nti suban ani niema bi oba ne be ene be kire nti suban so nko na betumi agina se oba ni su ne ban nti ma akoye DNA no to me ne de no pe ene ade a metimi agina so because ubetimi awo akwara no wansew nti wuntimi nka se akwara ne nsew ninti o koye DNA ahwe se oba na se nya oba no de woye ne sade a ne na wankasa na meka se unim ne woye nti ne se akwara ne se on se ne de no de yemfanye ba suban ene se ne mebra efu kan ye no en niema bi ne sem bi a oba ne bekeka no eno be ma me magina so akwakoye na se bi mu so mutumi ko adopte okọ no akofo obi ba betan na nchen enti emfa ne sesesi a wawale wo yire awo o se ni suban ni ye bi nti no oba akoye DNA wasi ase enti anu no so okọ check na enya wo de abeja ware oh se enya media ne de mehwe time any years akwara no wadi emfie wadi no ena be me di begina so se meja oba na se menya no se ekoye firstborn on say mostly no yeah firstborns ne de no ya obi o ho a one obi ayansa no baba se okoye bia middle second any third last ne de a ene de me fanchew kra ba ko dia ka de beche ba ko dia metimi dia che yate efo brother we no kasa no mi say ni tinin kasa o kasa ni sinin transi mi afo na bika say wo kasa akwala no wo no onsew sister mi trans wa hwehwe mi ni ase yi pa
nti me yiri awo na akwala ne ye abrofo a na me say oye obro ni nti bro ni bi o mabusu ya nti me ngi nim say me ba asebe na pese uka no uti asi mi nka sampo mi wu mi ba na mi wo sisi a mi hu oba na akwala ni asi na oba so wa hu enya mi ba me catch us enya mi ba I will doubt you because me trust wa mi kala no anti na oba ko wu no akọ half cast ama mi say enya hwi say dabi is never done anywhere anti DNA in there hwe sister se ya ye trust wo Ghana se be ma ni nyina benya koma pa tram ana yesi ni bo ye di pa ni yesi ye tester kwala ye be hu say nyom papa ni wo mu especially ebinu mo first bonds for no do nyame almost bebre nyem menye be ma ni nyom ba oba no se ano say doctor for etete DNA test ne so a wo ba ko ye bi mau anyafo me si omo fa bo ni mbrasi e bia koye 500 ana ka nipa be please be pray down to but because of sikaro na ni boedi ene se bi ni Ghana ji so ko South Africa abrochi ne se bi wa ye be sira ban ni se omo fa mbrafo na I doubt e wo nipa mu sister liar nipa be sa o Ghana so mo hwe se omo ba we omo ba na anya omo ba no obi ni obi ware enu wa ye no wedding nyina wie 6 months oba na wo eba be ma no so because of wa ware na wie nto timinka nti ye kase ye dia mu ye be ye ho ase mi ya fo mi trans wa na se mi ba wakọ wu ba na akwala na odi ni ba akwala no ni ase ba bia anse mi ni ase ba bia anse mi busuafo wo hwe mi ni ase na wakọ fa akwala bia ni ase ti se hwe mi fefefe mi tran ho se mi wo ye fi pa se mi kasa mi akwala no anse obese ne maame ni maame dia media ni maame mi be ma na ma wu no oba akwala betima se ni maame what of on se ni maame on se ni papa mi ya tuntum mi iri ya tuntum na akwala ya wu no akwala no mi nyo bro ni kro ye hafka oye kokokokokoko uka wasi busuani fo bi obi ye kokko wa busuan mi ni pa no tena busuan no ono no ni mi yiri be wo ye nya ni sa nti Ghana fu ma no ka kire mo so mu ka no kure na tena ade ni mu kire Ghana fu na be ma ne bebre ye tena sesesi ya yeti mu kan se aboa ye fo se kama mi la yeti remember na bebre we have doubt on the woman ba ba yeti bika eno na pepese bika okay se home kit no ye se enche ebi ba Ghana ha se eno so ne bo ofo oba akoye bi se no mu fa bra no omonya ni se test no kura no ujira bonti po se ya oye mi test pe e be show mi test no eni kwala ni nyina wa ha ya se ya anka mba ne bebre ni ase be wu Ghana efo eni abre they said efo so kire say efo se dia wo kan na nya sa na tie ono pese o kire wo say test kit ni bi ba na so ko check na se enya oba ba ende enya me ba say na me di kan say ekoye first born dia eno no metimi e dia che because senior efo kan no sometimes oba no ono obi wo ho ansa na wo ko ware na 91st born ne dia bebre na anye ye babat se koye second born ana third born dia and dia me kan me mfa nche no ene aware ja ye beba because how say ma ware me no ti ya wo ba ko mienu miensa na third born no enye me ba that means no wo no obi wo afa bi oba bia so wo ne me wo ho Inti home kit ni bi ba pese oba akotobi na dey check wo mba me dey hu nse dey ana usura na minsuro inti match no wa na boy me yire no megini di efo emba he na wo mi ba ye 4 inti say test kit ni ba wo say premprem aba akotobi aye mi ba na omo dey 4 ni dey omo nyina mi ba wo ye dey hu say yo mba omo ni ase po Kasee omo ni ase ka kire mi so omo ye mi ba ba hunu bi pe sida ma ka kire wono say the AC before ntina ama ye kai nya mi efo na mi kama mi ho be ma bebre omo hwea TV sesi ya Adom FM Adom TV omo be hu say de ye kan nyina no bebre was adult ba mi kasa de mi ba ni de mi efo mi bisani pa nya mi baba pa hu mi ni as be say mi ba na ba yesi atwifu ka ba bi say de o twa ni nsa onimi say ni tu achia sa be o so de o twa anu tena misu mi di tu Ghana fo ni asi na Ghana fo ba no bebre dia masa ebinum de o nka nukure yanim bebre koso anu tena mi say yen force ne mbla na obia se de be ya adwen obia adwen mu be da wo say e go sister say na mi ka no awo nya awo bi ti say wa wo nya mi ba mi hwe no eso wo kasa wo fo say enya oba wa adapt na fine anu de
ba obi be ko fo obi ba dia be ba say wo ba. Okay, so nim so hospital so you mutumi sesa nkola. Say bia maame no wo wie na ho oden akofom. Eno so e. Eno so ho a mo ye de bia. Bo ni akofa akola bi no o disturb na nya wo blood. Ade anya wo blood de wo hwe so ye ya. Say wo nim. Say ade ni nya mi ba na wo ye de anya hwe. Ba say ade ni wo nim say wo ba na wo be ya wie. Wo be hwe wo be wo akola na ni ase anyi. Na ya ni maame be catch say akola akra nya wo ba. Hey, madam. Efo me bi so say oyira akwo wo sesi na say bia wo wie na ho oden akofom. Na omu kosesa akwala no ka be de okoye DNA wo apeso e DNA ndende ka be de o me bo nipa dua ma wo eh na bika mi yiri awu na osesa na ho odi ko sesa me base sebi wawu me ba wawu na me ba kra no sebi ni hu ba bi oye deformer mi pe mi ba mi nkasa na ma wo no mi pe ba hu yin ya se obe sesa no ana se okofo obi dia ma mi pe obi dia no matter how much I may be no I like it te hu yin ya se nurse ni bi be ka se o sesa oh me obe okay media ni nye wo de fa ni say sebi media ni nye o sesa foforo man papa mi mpe de anye no enu ana mi pe enu na ye mi blood enu na ye mi so mi pe enti wo so ye bisa obi say wako hospital ono yira ko wako ba woni hobi ya sesa akwala no enu so ye DNA na nya akwala na abede okay ho ni de ebeden kakra because untimi ehun but say wo je oyiri ni di dia eno na say utimi ene netena ene na orofo ha say na bebe makwan ne ade Adom Trotro do ebesie DNA akwanya baba konfa bia na aba be test enti Trotro no ayema mate ni so abetena ase enti abeji so say awe